Good evening, Ma'am Bukuramjari, Northeast Window TV ki dialogue ta meeting tabiriba punong putaram nokchuri. Ngasi ke khoi ki dialogue ki thamjari ba topic si Mizo National Front MNF interferes in Manipur's internal matter haibani. Hoje khoi ki Manipur da kallibe irang marak sida haibatare. Recently khoi ki Mizoram ki Chief Minister ki side ki Rajya Sabha ki MP ki side ki khoi ki Mizo National Front ki haibatare. Tongan ba kano sing sidagi Manipur ki irang sigi matang da magi ba mot phong torakpa mana ba statement jin thamakpa ma sung khut thingjilak pa sigi matang da haibatare koi khana nei nei da migdamakta pukhachabani hujik akhoi gi lamdam se thoi ba irang sida maroi na haibatare khoina punna overall yeng matam da black statement si अखोई की चीफ मिनिस्टर से मतिक चादरे मा रिजाइन तो हन गदौबनी अदगी दी पीआर थमजिन गदौबनी अदुगा कोई की सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन से पी गदौबनी चीफ मिनिस्टर ओबदा मतिक चादे हाइबना चिंगबा वाफम मयाम मा हाइबतारे मानबा मोट हाइबतारे सो मयाम थमी अदुना करिगी दमकता अखोई की मणिपुर थोइबा इरांग सेइसदा कोई की नेबरिंग स्टेट सिना खुद थिंजिल इबनो मसागी स्टेट ता कंसर्न तौबगी महुत्ता मई चा इबा अखोई की मणिपुर स्टाइल ता हेन मई चाक फानबा याबा मोंगदा इंटरफेयर तौरे मोंग से करिगिनो बसे अखोइना कमाइन डिको तौबा जाय मसिगी behind the lady ba kanu si karinu haiba tare agenda swai matang da khana ne jana merum ta pukhacha bang si ki topic ni khana nei na bada khoi gi saruga bina bai da makta khoi studio da hujik lengsin dun le birai kai khumna jari ba khoi gi panelist sing da han bada senior journalist oja chabung bam Birendra oja Northeast Window TV ki studio taram bak jari loina lengsin bidi basi khoi gi social activist loina amba gi president khoi gi oja Puyam Tomcha oja taram nok jari ahum subba khoi gi panelist oina lengsin biga da busi atena matang manung da khoi join to biragani AMMOCOC gi president oja Jalal oza ahan bagisi ai kano da lakchege oza tumcha lakchege oza khoi kamai yeng pe han daki ladu homagi magi US ta pi hiba separate administration pi bage khot bage laibak sigi kairak pa yabage interest even na khoi ki nation sigi kairak pa yabage pot mayam leibana khoi gi pura mayam dagi tongan mot mayam lakna ki haibadam controversial oi haiba tare dum lakhi adu gi hek mathang da haiba tare khoi gi kan kana dana mo khoi gi November gi 18 kunithoi 19 swai se da mathang khoi gi Mizo National Front gi ade laldu homan amuk mai gi tongan pi ba khoi gi interview da haiba tare mayam ma pun overall yeng matam da chief minister se khoi sindok ka dobani कोई बोथ ऑपोजिशन अदगी ngasai ki kanu haibatare ruling haibatare apun magi oina chap mana basi koi Mizoram dagi si sindok kadam ni duga PR tham gadobuni haiba form se thamai aduga akoi gi PR se thamdraga su chief minister se sindogadi matik chaba compatible obe chief minister amana akoi gi adum oigeda boy taragadi adu yai haiba form se byam thamak pa thambi hai tai duna overall loina moine khuthingjilak pa sa sigi matang do ja ahan boina kai meeting thambiding masigi matang si hauji ai mai kai dagi di masi mai sum seng dorapani makoi ki pandung se karai no haiba do se khoi yam mai seng lak pani tasengna greater Mizoram gi wafam si ngasing anang da nate hana su leigre MNF ki matam da leigre adu moi madu mai paki de moi Mizo ekot to bun han gre to hojik lai si hojik ko khoi gi Manipur da tawre ba hojik chathari bi si ngasing anang gi nate haba si madi khoi khange loina mang na khangnare masi ta seng ba hai ta gade khoi na sum hojiki laiba pot ko lokchil laiba mamai si lakpu matam si hoji makok si yeng da ya da bam laiba ma ngasi ngarang ma 25 November 2024 da World Cookie Job Intellectual Council haidana ko wagzik haidana ma khangna moi si che thoi si moi masi ko khoi masi hoi kharana di masi chumra lamra ka ha to masi moi gi ko moi manga ni soi to ri se ko koi assistant secretary president vice president ani the consultant haibam ga soi to pi ri si koi lok sabha ki leader of parliament Rahul Gandhi ji ne aduga koi honorable president AICC Mallikarjun Kharge ne ko moi nyam kan to ri si moi cookie political solution bill haidana Jammu and Kashmir bifurcation reorganization act 2019 gi line si to ko masi puthokpi odor masina khoi gi cookie Manipur crisis solution ma ngamni kaina tawre ise mamdi kaino do moisu hojik thabak si yam thujale di kaino moisi lepa sunai nai dran tawre adana aina khoina so ai gi mai ke gi uzaba matam di masi makhoi gi ko game plan haiba tare ko moi gi planning ne nai di khanje mamdi kaino da moina laire misi khoi gi kaino gi ma British gi matam di ta seng ha ta di ko British na moi puchalam ba se atop ta thamde moi gi ko naga ta bi na haba jaga sing sida ngasai ge khoi gi ko moi je khun noina thamdalamani khun noina thamam je moi je khoi control tongna na ko haidi yam samna haba da moi je adigi ko mayum makai leita dana chela aga khoi gi lamdam sida khunda ba natte
ब्रिटिश पालिंग मखोइसे मखोइगी खुलाई ओइना पुरागा ngsaige khoi hana lejiriba mi singse control toba yananaba thambamba haidi amsana mercenary gi type ama lai adigi ko masi lakpadigi di hoi moi chakre matung digi khoi masi hayu taragadi ko mi khara de masi khoi hanjan hanjan nainaba hanjan ngang budona masi ubam leineba adu masi nainadaba yadaba gineba ko adu hojik masi lai bisi kari no haiba matamda hojik akhoi gi manipur da sagi ko akhoi gi honorable chief minister sungarang han adum phongdokkhibani manipur da leiramiba adigi khun masing hengalakpagi kano magi statistic pirakpa ko kuki tariba khun sida sei khara sida kam hengale naga tamba mafum dan kam hengale khani ko adana sigi mayam ji sum yengora moina tawriba posi kari no da makhoi gi population si changjalaga makhoi gi oiba hoji hai moi am sengna habda sida manipur da moina territorial territory ko nate ko gi union territory natraga kano separate administration waji to se moina pam se ji ko independent nation amane ba independent nation se tan bagi machak ne ba tawri se khoi manipur da ngang ji pangang ji ba ne ba adana tasena ta ga di hoji mokoina hoji ki ko khoi honorable chief minister chief minister biren loktho habisna di mokhoi gi wafam ji kaina da biren se mokhoi da khwai gi chaw tingkhang ha bu oi re ado to pa na phare ba mane loktho ha bu do adu kari no ba kadu bugi loktho ka de na haiba matam da hoi ngasan gi chief minister ga di chief minister haiba de kya thengna de do mo gi mp na haiba matam da first pr adu matung ga separate administration ka hairi bu ko am samna ba separate administration pi ba da ko kuki ga apamba kuki na hajiri ba kangbu gi apamba lawa matam da ko adi chawng thingi ba se chief minister ni adu chief minister si kano se lokthok tri bog di khoi hoji separate administration je songpang phangbang ngamaro ha bise masigi pot ma khak lai ko aduna hoji khoina yam senge hoji khoina pang hai da haije bawani number 1 kuki gi demand da khwai gi chawng thingi bise honorable chief minister ne ha bise ma masi kuki na ngangai ba wangang changang si di khoi khangbang ngame ade ma kuki gi pochina kari no ha da ama khangde mizoram gi di full supporter ri thokre ko moi gi sidai da moi FMR to da moi yaroi moi da di thamde manipur da thajal ka dori ni ko mokoi gi than ju am phajana honorable chief minister ne mokoi gi di katu bi 1950 ni khoi manipur gi 1961 oi gre adu do moi yaroi hari ni moi da 50 oi ga khoi di 61 oi bi ka do yaroi di no natra khoi na yam samna da chai tara bu tara ma thoi bu khoi na relax to biram ne natra moi na haiba matam da asna adu 19 adu da oi ta ga di ka do ya adu tok ta ga di manipur da lai ba ngasagi kuki ge group sing ja na loina majority di ma pan chakar ne adu ta di moi masana dum ya jaro phone ne bako adu amma khangde mokhoi se boina tori ba thabak se drug smuggling bo ro adigi popi thaba bo ro ko separate se tawdre ga di khoi je fail ore ni habi ga wafam je moi se lakpa ma le bako aduna hoji am samna da mokhoi na keno tori se mokhoi gi di tasengna hai taragadi makhoi gi ko khoi hoi amon hai taragadi khoi manipur gi internal affair da khut thingjan bhai basi makti yadi chap chabadi yadi yarabani duga makhoi na pame ba pandum dugi matungi na di makhoi se lam hen ba cha so ki matek hen gre makhoi da lo hai ba sangde ikai ba hai ba leite moida ko hoji moina hari se moi te ma se i soidana ma se repeated la kadra han kali man moin hai ba matam da ko sagi ke no UPF talk with GOICC ka hai ko as it was agreed in 31st August and the 2nd September 2023 kana sida yanaki ka habse masi kana ga yanai no habi moi phongdok te adu masi soidana pochi ma tholakani masi wa thorna ka do podamani adana hojiki tasengne lairu matamda aina haning bedi hojiki smai tawna si minister mizoram makoi gi MP the MNF na ngang singse sino uba matamda di hoji akoi romda gidi si minister se phatte sindo habi am kana hairi ko adubu makoi di si biren se leiba sungai yaro ma leringa di khoi moi mai pa ro je khanbani na masi gi poche leibni na di biren gi khongphom je sum chesal ka ra na khalli ko maram di kenu ma na ta ta ga di atopa da moina ki dri se ma bu hongdo ga di moi apa ma phang ha bi podong ka laksal le ko ana masi lakpani na masi yam lu batang kang ni adu ga hoji ki moina pi re ba 25 November 2020 bu memorandum da kuki political solution bill se putok ta ba yaroi putho ai dre yam kana ko ko ye lok sabha gi leader of the parliament ha gre the ICC gi president ha gre atho party de ha ba mande ko adu ga tawu da moi a member of parliament loina mak pi ko lok sabha rajya sabha sunar pi aduna di masi hoji ki lairiba ko gi ongoing ko hoji ki kano se ko gi parliamentary session ji amroi ba session amani as far as cookies are concerned ko aduna ko soidna khanga ne khali ai han ba round de mas man okay oza thank you so much ai oza Birendra laksige oza akoi hoji ki interference ki matang ki da han bigi na akoi gi oza ko gi mizoram gi
MNF की सु लेरे अदुगा मिजोराम की अखोगी राज्य सभा की MP से Benlan Bina Sina Thamki of Forms Maruina, Kogi, Pon and stick to Raga Haitare, President Rule Tamgadobuni, Aduka Kogi, separate administration, Pigadobuni, and a Tamga Forms at Akogi Masigi, Kogi Pakum Haitare, Masida Kogi, Rai Samagi, a Kogi MP, Maharaja Lesemasana, Bonus, Magi, excellent Tagat Kibese, Kuting Jilatan of Hibatare, at the Ishagi doina, meeting Chung Hyper Forms, Mine Pigi Duga, November 28th, Kise, Mizo National of Franki, Mogi, Saitigat, resigned to Washiniga, resigned to Duga, Moina Tamgibzi, Cookie. Joda Hibatare, Masida Yamna, Quigi, Tati Tawina Tauba, the old Pine by atrocity, Tapaxian Wanga, Tatari Habigi Portam, even Moina Masi, Quigi, democracy set Palaba, Moina Masiki provision bigger than we have our forms of Mogi Site Habatare. Aduna Moisiki, Quigi, Joe commenting Mataka, putting Makta, Masika Marilla, putting Maktamoina, support of any lip and have a form to Yamna, Quigi, and the Bolwina. Pongtok nga thami habatare aduna akhoi chief minister naga thamgi ba Mizoram gi sumaina habatare akhoi gi sida yamna irang thoi manung sida ista manaba opposition gi su akhoi gi ruling gi su chief minister resign to ba PR thamjin ba haiba wafam se manaba point ori habatare kamain thambini yoja Surbala, thank you. Yam tena pizage akhoi na ngakpa makak lei Manipur da President Rule Thamba Natraga Thamdaba City Constitution ki provision nama procedure madum laizayaba Manipur ki Chief Minister ki counterpart Mizoram ki Chief Minister naka hairak pase mamang to su aidi haizaki Manipur ki wang madagi any leader amana Manipur ki matang sida ista nganga pusi it seems we no need to discuss darkar laite dana khalle bako kari basis ta karamba magi capability amada karamba magi outlook amada magi kari privilege amada mana nganga ibnoi si khaluragadi ko it seems not only the minister of this thing Mizoram others leaders Moina Hairi say it is challenging to our integrity. I na feel to zabani ko. Akoi ki Manipur ki integrity sida. Tas na mag challenge ta way na khaleba. What is his business to speak about the resignation of our chief minister, about the imposition of president rule in Manipur? Magi Maitiron the Haragadi Magi Matokari now. He is not a true politician. Mana Mizoram the Pangtokiba Mikalgi Matamda, Mikal Mayada, Magi Bot Pangnabaniana, Jorsanpurgi district Manum the Laiba, Magi, Mi Kara the Mana commitment Pitokibado, Madu Ngakpaya Nabanika and a Mana Pangangba, Uzik Lebak Siki Suk Lurabatan Masida. Magu mamana sumaina ka phongdok pasidi akhoi di yam condemnable oibra ina khalle magi ngangbam thoktabra ina khalle bako president rule thamba natraga thamdabra habidi mayek na dum leizaraba po ne ba karigumba da state sigi machinery fail oraba natre haraga na sarkar sina miyam gi lanthum natraga na law and order singak pangamdre khotre haraga diko maduda governor na the president then chief minister prime minister na koigi real executive hybrid Bharat ki council of ministers headed by the prime minister of India maduna khanaraba matungda Bharat ki president da madu ayaba duma recommendation duma piraba matungda Bharat ki president jina reasonable oire hairagadi ngasagi council of minister duna real executive to na advice to report to Bharat ki president jina maduda thabak wena pangthok kaduri ne haizari bako aduna mana ka nganga ibasidi matang ju sade ta sengna khalu ragadi ko masi he is igniting the spark Manipur da hujik thoiba violence irang se hingsa gi thogok mayam sing si masi he ne hena scarlet tongnaba makoi gi manungda sangba chanba personality singi manungda makoi si top topa yamna maru eba misak amane habadudi makoi na ngang thore eba sina adumakta ayaba
the people who are living in our state Manipur da leiriba miyoiba khoise haitare kwa akhoi su achumaran phajana masa khangeba mana aphaba rajniti toba aphaba luchingba ma already in spite of creating any problem mana samacha si hengalan bagi mahuta just madu abates tonaba handa mawong amada line of thinking amakak puthokna mana suggestion toropo ragadi ka yam phaba aduga magi mathau irai leitana mana Manipur gi matang daga interfere tawdna ka ngang basidi government of India is not Bharat ki leiriba sarkar sina mana ngangi ba kholi basidi tani na sukhande tawrakani na sukhande aduna isam samna moina ka ngang basidi ko moi gumba kari haisige pseudo leader haitare they are not the genuine leaders they are the pseudo leaders sing sina ka ngang basidi ba we no need to listen it akoi tabam thokte na khali aduna aina aigi observation oina aigi reading oina tap tentak na thamba tarabadi mana ngangi basi akoina madugi mahutta ko masigi solution si lotion na bagi damakta mana honorable chief minister lokthu uka haibasidi mai matik mapana teba man haibam jo thokte magi mathau how far akoigi leiriba Manipur gi chief minister si mangondi kyam tarage mangondi gi kyam taba chief minister oige ba yengnaru ragadi ko irang matam sidai taka yengnaru ragadi madugi khaldo public na on gadabane akoina su on mangamba na te ba ko aduna irang hen sagan na bagi wa se ngangjal lakpagi mahota hairak pagi mahota madu kari kamain tawre raga magi mi sing duda consult gadage mabuk ning phada gadage kari haina pautak pira kanda peaceful coexistence do madu mamangai matogumna adumak leigadage habigi mot phongdopagi mahota mana sumaina ka sum ngangjal lakpasi de ko masai matang ji khoina haningbam lei kari no haragadi hojik Manipur de leiriba thuiba wathok sigi waroi sinse lambi ni khakti khoina uiyaba karamaina losalakadage habama amana military crackdown akanga hi mayamam na su mafam kodimakta masi kamena dum pibirabani military crackdown ama natre gana dialogue sidi yararoi dialogue sidi yagani khandre dialogue he lakpa matamda nagagi pot ama muk tholakanieba number 1 number 2 hojik se Mizoram yausale Assam yausale Myanmar yausale yango ngarang nahandagi Karbi Anglong Student Association haisina illegal immigrant singse Karbi Anglong gi any part amada any saruk amadagi masi leibe yaroi makoisi eviction tokthokadabani outside the jurisdiction of Karbi Anglong moina lining bataraga Karbi Anglong sigi wang mada moi leigadabani Karbi Anglong gi mafam amata da leibe yaroi hai moina piba statistics amada Karbi Anglong hairiba kenosida mafam sida tongan ba mafam humpuda 60 villages of cookie gi khunsi humpu lei hai aduga mina around 15,000 muk lei hai bako mosi tan thu oina ngasi se bali pathar rai duda Karbi Anglong gi bali pathar rai duda ngarang na bokazanda ngasai gi Karbi Anglong Student Association nai sina atopa Karbi gi khoigi CSO mayam atopa organization mayam mamakanda pullakanda hujik se protest ama kana sathara ineba puthokro moisina akoigi hanadigi leijarakpa nungsi janabagi mahuksa gi oiba atukki matik phajaraba saktam do makoina maring marang handore makoise lakpana akoigi nungsi janana leminaram baje thugai raktore haibasigi matang je moina concept toropodagi hojik se moisu ihawam kana sangjela imneba atop mapan gi interference mayam lakpasina dialogue sidi thoidong no oithokani se khande bako adugi mahutta military crackdown ama man hairebe sigi pakumje aduda nataba military crackdown ama toba natregana atopa positive step ama lokhaler kanda lotion ba hotna baduna hena phayena khali ko okay jayam tan thambiu ja akhoi gi taseng haira kanda moina no matter how much they have said about ngasai gi
ngasagi chief minister laukthoknai matang da hairagasu haining hairagasu moigi mathongate masi moi khutingin pam thokte habasi posine duga taseng hairagadi mane pire iba wahai thama iba haiba tare se line of ojanu sam phajan tham line of suggestion noi tar gadi amna koina welcome to boya ba poto maduna tabida haiba tare nung sida kaino makhak akoigi yauraga leibegi potse leibendana taseng harakanda koina masigi matang gadi wari sanarakanda akoina dialogue tawrakanda lotion ba haiba dumadi positive akoigi way du oiro instead masi akoigi one of the akoigi suggestion haiba tare ojan thambi gi military crackdown sigi positive kaino oigen ha form su thambidi thank you oza ai oza jalanda lakjege oza welcome oza thank you oza ahan bigi round gi oina huzik akoigi manipur thoi ba irang sidaista Mizoram gi chief minister adagidi Mizoram gi MP aduga Mizo National Front mayam sina haiba tare tongan ba akoigi statement sing thoktana adagidi interview da model mayam pidana manipur gi thoi ba issue sida akoigi interference jauna pire azigi akoi chief minister sindoka dobani PR thamgadabani haibasi both opposition ruling adagidi MP chap manan sigi form se thamai haiba tare masigi post se bukuni interfere tawra ibasi masigi karigi khutingjilibano haiba wafam sidi la ibase kamai thambiding oza masi akoige khuthinjanbagi potse hantak ki wafam sida ahan banate Mizoram na khige Manipur ge waiba issue da akoi khuthinjanbagi pot ama haurakrisidi akoigi Mizo Accord ki matam daidagi adum haurabani hajariba ana Mizoram gi si kamaina tawi hakanda hankana kitang akoina yemin na hoba yaba fam amatang ai panja hoke akoigi mase Lusai Hills sena lerambani Mizoram masi ado akoi Assam gi manung chanba akoigi district amakhak oina lerambani ado matam amada akoigi Bharat na ningkha tamba aduga akoigi Manipur su ningkha tamba sigi matam swaidati akoi Purvachal Pradesh haraga hairiba Lusai Hills aduga Kasar aduga akoi Manipur aduga akoigi Karbi Anglong sifawbagi jaga sina punchalaga akoi Purvachal Pradesh na haraga semnanabagi proposal aba akoi lerambani ado matamduda akoigi lamdam sigi akoigi yamna modern Manipur gi architect haiba tare singtam apunbagi United Jukta Front ka semkatana 1947 gi November gi tang kunthra da singi lu singba sing naga gi dagi maruina tangkhulong nagan league dagi nagan council aduga khoigi Kuki National Assembly aduga Kabui National Assembly adu khudmi council sumaina yauraga khoi pangan gi su representative ka yauraga punna singtam jukta front kaina khoi semkatlaga Manipur se khoi NNC gi sapu dagi Manipur se kaiba yabagi aduga somna kanda khoi Mizo singi khoi mareng chalakpa ari Kuki singi mareng chalakpa Kabui singi so dumaina Manipur gi yamna nik lawba timing ama khakta khoi Manipur se kalbiram ba haitare kannana ba paikhat pikhiba modern Manipur gi architect haiba tare collective Manipur gi architect khoi Manipur gi hero lamyan ba irabot naga sumain tawraga thokpiraga tawkhim tamjida khoi Purvachal Pradesh ki proposal se mase reject tawkhibani nakala maramda khoi Christian country ama pokpagi north east Christian country ama pokpagi adugi kenoma lerami sapu lerami British na jo madu na koina na support torakpagi issue laiki madu so hawjiki khoi irabot ki kedo sina khoi Simanta Pradesh kaina tawraga sembai proposal se reject tawki sumai tawraga matamdai lakpasida akhoi Lusai Hills se masi sigi oiba issue je khara sub thorpa matam sida Mizo National Front ko bama 1961 da thori ever 1961 da Mizo National Front ko bama Mr. Laldenga na lusingba Mizo National Front ko bama thori masigi movement se sum sathere makhoi ge maru oiba pandam de Greater Mizoram ma akhoi sembagi dream ni Greater Mizoram sida akhoi Manipur gi manung chanbada yauriba akhoi gi Kuki gi area sikse masi cover tawsatbagi lawsanbagi pot jawi nakalla moramda akhoi gi kenogi akhoi Chittagong Hill Track ta leriba Bangladesh present Bangladesh ki sigi manung ga leriba Kuki singse masi cover tawbagi wa yawi si aduga Kuki state akhoi gi hawjawji ki present Myanmar gi manung chanbada leriba sigi mafam sing sidagi Arakan gi jaga aduga magwe gi jaga khara yauraga sagang gi jaga khara yauraga masina pulap punchalaga Karbi Anglong phoba cover tawraga makhoi Greater Mizoram ama sembagi potse sigi proposal se siragi sagalakhiba dream haitare
adu moi matam gi matunge na mijo accord taunare mijo accord taunabada haujiki hariba mayam se fulfill tawba ngamkhide adu ultimately akhoi Churachandpur se launa na kanna yalami adu matam da akhoi mijo accord tauna matam da matam dugi akhoi kanona prime minister haitare akhoi Sri Rajiv Gandhi gi matam da akhoi yamna kanna madu stick to bidna Manipur gi territorial integrity ka hen da gi pot se stick to biram dana Mizoram makti lau khidre sumai toroga sem khiba adu moi Mizoram state se sem ja bataraga su ultimately makhoi Manipur se makhoi na kano da punchal laga makhoi gi ba greater Mizoram ma sem gi pot se masi sem di moi gi kari hatare Mizo nation gi ba akhoi national principle gumba mo na moi si shum leiba Mizo national front natana haujekti Mr. Laldu Homa gi government se amuk la eba Mizo national front gi government Zoram Thanga gi do andaki election se dama mai thi khre adu matungda laiba si su moi gi Mizo singi aspiration haitare moi gi national principle dum di to torapani matang se sida akhoina lakse ningbudi makhoi gi wafam duna makhoi gi wafam oina thamakanda Malem sida akhoi gi jat kanglup te yumpham oira ka leipak semna batar gadi Christian ki country natraga Musalman ki country natraga akhoi gi Buddhist ki country Hindu ki country ana leipak semna batar gadi loira ne wane mai magi geographical features leidoini mai magi historical continuity leidoini mai magi historical features leidoini mai magi adu da leiriba kano sing duge people sing duge magi coexistence ki survivalism ki magi lisang set pa puari myam lakadoini history lakadoini si myam si jati kanglup te yumpham warkanda loi ignore taunaraga mai kanglup te yumpham warga leipak semgani haibagi dream je lakpataraga di akhoi termoin si lakpatabo sekhai na rakpatabo ada sekhai na kanda kayo lega doi chakana kana tong jaga doi sekhai na kana akhoi generation chene manga doi si ada si gi wakhai ron che masi mai magi kanglup da lepak sem ji haiba position leiba taraga di wakhai ron che karai da lakka doi no sini da khoi na haini the Manipur gi masagi waiba history yam khak leiri yabo puari yam khak leiri yabo Manipur gi puari sida Manipur sida tongan ba kanglup furup mayam ama khak punna akhoi Manipur sida maitai haiba kanglup sina big brother oraga akhoi si punna hingminnarakpagi survive to binnarakpagi akhoi adumba history ama kha yam sangraba history am khak leiyaba mase karina define tawi haikanda boundary ga mari leinaba treaty akhoi 1871 amasung 1873 gi treaty aduga treaty of Asseris 1833 aduga treaty of Yandabo aduga 1762 da tawna kheba treaty hairiba treaties mayam sina mase akhoi Manipur gi adumba akhoi boundary se historical boundary se mase define taweba Sige treaty sing se phakto aga pabiyo ba hojik so loina nainaba ngamba nainaba ngambiriba akhoi kanglo phuru khuring maki silinaw sing na si treaty sing se phakto aga amto pabiyo ba hariba treaty sing asita Manipur gi boundary gi matang si yauri ba then Manipur gi merger agreement ta hanadigi lakhibai koi gi history na define to ba koi gi boundary do maduga loina na Manipur se Bharat ta tin grine Madugi historical continuity aduda yauriba adugi boundary ado madu jati kanglup ta yumpham oiraka thugai gadabani haibo objective se masi da sum chathaba taraga di lamdam tu da leiriba miyam ga thugai gadamni hariba kanglup tu ga ani dugi marakta problem se adum loisanba ngamda problem adum leidoine ba ado housing Mizoram gi CM na Manipur gi CM sintu oga haibase I think he is irresponsible. She lebak macha ta di. She ngangna deba shuma haina deba. State sige siam leibam sung leitaba haibse. State sige miyam ga mari leinaba issue neba. Akhoi ge Manipur gi siam kana leihan gada ge haibse Manipur gi prajana lepcha gada bane. Mase atopana makhoi apamba CM do sumaina lehlu haina khudom bi thinbe yaba na teba mase moi gi business na te moi gi job na te mahang na sumaina ngangi se Manipur gi internal matter da
सुमाइन खुद थिंजलगा ngang बगे मागी हक लेती दायित्व लेती अदो अखोई मणिपुर की चीफ मिनिस्टर से अखोई सु अखोई की ओइबा डोमेस्टिक ओइबा इशू दा अखोई इंटरनेट मैटर दा अपेन बा पेन दबा अखोई सु मैम ngangnayeba अखोई क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म मैम अखोई तौनेयeba बट अतोपा स्टेट की चीफ मिनिस्टर अमनगा नत्रगा अतोपा मियोय अमनगा अखोई की चीफ मिनिस्टर के मथक्ता सुम वाफम हारप तारगदी अखोई याम फार्म ओइबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की इंटीग्रिटी दा स्टैंड अखोई मेंटेन तवेबो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की इंटीग्रिटी दा अखोई स्टैंड लवेबो अखोई सिगी मतंग सि लाक्तारगदी सिदी हाइनबो हौनदे सिदी हाइनफम थोक्तेबो सिया सुमबसे हाइरागदी चीफ मिनिस्टर दा हाइरक नतेबा अखोई की लेरिबा पीपल मियाम से सिगी डिग्निटी दा चैलेंज तौबनेबा अदु हाइबि यातेबा अनु सुमबा पोछि लै अदुना मागी सुमबा स्टेटमेंट से मसी अखोई कंडेम तवे क्रिश्चियन कंट्री में सेमबनी हाबसे मसी ट्रिजन नि इंडिया गवर्नमेंट ना मसी शॉप कॉर्नर पीरी से मसी अखोई की मणिपुर गवर्नमेंट ना एज वेल एज अखोई की मणिपुर की लेरिबा पॉलिटिकल पार्टी पुनमकना लोइना अखोई की पीपल सिना मसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा अखोई चपचाना अखोई खुदम भी थिनगदबनी मागे मथकता एज पर लॉ चपचाना अखोई प्रोसिक्यूशन की अदुगुम्बा स्टेप लौगदबनी हाइबो अफम से अखोई ओके ओजा याम नुगाइजे अखोई की मणिपुर की चीफ मिनिस्टर सिंदोकपो सिंदोक्तबा अमसोंग अखोई की इंटरनल की हाइबा तारे अखोई स्टेट मनुंग थोइबा इशू सिदा मदुबी वफम दुदी दैट विल बी डिसाइड बाय द पीपल ऑफ मणिपुर की मियाम लेपचगदबनी मसिदा खुद थिंगजिलकपगी हाइबा तारे मसिदी दरकार ओइदे मथौ तादे यामना इरेस्पोंसिबल ओइबा अखोई की अदुगुम्बगी मवोंगने हाइबा तारे नेबरिंग स्टेट अम ओइराकान इरांग सु कन्ना थोइङै मतम सिदा मरकसिदा अदु बेतारगदि मसिगी पोसे करिनो येंगु मतमदा अखोइगे हानेगे हाइबा तारे ममाङैदिगी मोइगी सागलकप ग्रेटर मिजोराम की मंगलांदु अखोइगी जोंगाम देगी अखोइगी जालिंगम सागतपगी हाइबा तारे लाइरिक मयाम इदना फोंगदना तौखिबा मयाम अखोइना लेबसे उरे थाइनगी कन्सेप्टु अमुक हल अब्रा by taking the advantage of this ongoing conflict happening in Manipur masidagi laura kanda madugi haiba tare oza tomsar laksegi oza mokhoigi sigum mofam mayam am thamak pase khoigi ka hena kuthijilak pai tare masi ai oza jalal su thambi ki ba koi greater mizoram ge apunba khoigi mizoram am gi wakhalondu hanjilak pagi matam se sari yes this is the right time kaina ga advantage laura kanda adoma changsilak pagi haiba tare swai sadi kamain thambi ni oza सिगी मतंग लाक मतमदि मसे आइदि अखोगी मिते मिते हाय तारे को सी मरता दि मिते पांगल सिंगी मरतसु अखोगी पॉलिटिकल थॉट से को म चेंज सब मतम मोर ब्राइन खले मरम दि केनो दा ngसा उजा जलाना सो हाइबिरे को सी लुसाई हिल्स हाइबने मसी अखोइना इंडिया दा तिनद्रिंग दा को ब्रिटिश की मखा दा लेरिंग दा ब्रिटिश की मखा दा लेत्रिंग दा सी कनागी वरंगे कनागी मखा दा लेरंगे नागालैंड सी कना की मखा लेरमी नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया सिदा करुम करम लेबक पालमगे याम सबना हाबदा अखोइदा को याम लाइबक थिबा हिस्ट्री की थौदो मना अखोइगे को मपालोंगी माने नोंचुपलोंगी को अखोइगे लाइनिंग अमा चंगपदि अखोइ चिंगतोंगी अपुनबसे अखोइ काइरे अखोइ ngसाइ अखोइगे नुक्सिनरम को मसी ngसाइ अमांग असेंग पुसलकपगे मतु सेक्ट खुदक्ता तौनते मतंग 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 तौरक्तन मसी लापथोकनगिबने अखोइना अखोइगी पोट अमा अखोइजे काउरगा लैरुबने अदुनदि तसेंगना हाइतागदि को अवांगलमदगी अखोइ तालैबा अखोइ को ग्रेटर की पोट अमा तालैबा को ग्रेटर नागालैंड सोना कने ग्रेटर मिजोराम तालैसे सी आर्ट से आइदि अतोपा अमदों येंगनिएबा मोइना अखोइदि याम पुनिंगिसे करिगिनो पुनभम थोपरानि येंगबा मतमदा तसेंगना हाइतागदि होजि को आइदि होजि को जेनो मैपिंग तौनिंगे मतमदा नागालैंड याम कन्न को इने सेन याम कन्न लांगो मतमदा कोई ऑनरेबल जर्मनी चीफ मिनिस्टर होय को माना हाइबा कोई नागा सिंग याम लांगे दुना कोई नागा की जेनो मैपिंग तौने हाइदना नागालैंड यूनिवर्सिटी हाइबा मतमदा इने सेन को ति नागा गुम थिंगे यारो यान ममदि केनो जेनो मैपिंग सि तौ मतमदा कोई इचनिक की क्याम नक्सन नगे हाइबसे होजे कोई हाइरिदना मिथि पांगल सिंग जे कोई को निंगोन मचानी हाइरिदना याम नकनगर पोने बसे आदिगी लाको मतमदा को फैमिली पुना लापनते लान की लापनी कोन से सेटल तौनी मखोगी हिस्ट्री केली मोना कोई मिते पांगल सिंगना कोई हिस्ट्री दा कोई को लेबाक से याम हेना चाव कंट्रीब्यूशन करी करी तौगे दो कोई हिस्ट्री ना साखी ने लाई इरग लोई लेने रिपोर्ट ngakte ni ko adana si leiba matam si de hojik si ko moina sumaina tal ni phari yeng si akoi mitei sing je akoi mathau tok dor ban khale
ꯑꯋꯥꯡꯂꯣꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯟꯒꯗꯕꯅꯦ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯈꯥꯔꯣꯝꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯆꯥꯎ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯆꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯖꯒꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯁꯦ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯀꯥꯏꯕ ꯂꯥꯛꯑꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯉꯝꯈꯩꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯤꯔꯁꯦꯕ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯝꯗꯅ ꯄꯤꯕ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯩ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯥꯕꯨ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯃꯤꯇꯩ ꯑꯃꯇꯅ ꯅꯣꯡꯇ ꯍꯥꯏꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯝꯗꯅ ꯅꯣꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯂꯤꯁꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯚꯔꯥ ꯐꯪꯉꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯪꯗꯕ꯭ꯔꯥ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯝꯇꯅ ꯊꯤꯒꯠꯂꯨꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡꯁꯦ ꯍꯣꯡꯗꯣꯛꯑꯒꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯃꯈꯥ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯆꯍꯤꯁꯤ ꯀꯨꯝ ꯍꯥꯏ ꯀꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩꯗ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤꯅꯤꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯗ ꯂꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯃꯤꯇꯩꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯏꯌꯥꯔꯁꯦ ꯑꯅꯤꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯆꯍꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠꯀꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯊꯤꯔꯒ ꯇꯧꯕꯀꯣ ꯆꯍꯤꯁꯤꯅ ꯆꯍꯤ ꯑꯆꯧꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅ ꯊꯥꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯊꯤꯕꯁꯤ ꯀꯨꯝꯖꯥ ꯀꯧꯋꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏ ꯀꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯑꯦꯐꯤꯅꯤꯇꯤꯒ ꯂꯩꯔꯛꯏꯕꯀꯣ ꯑꯗꯩ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡꯁꯤ ꯂꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣই ꯅꯨꯡꯁꯤꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯧꯈ꯭ꯔꯀꯥꯟꯗꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯅꯤ ꯀꯥꯏꯁꯦ ꯐꯔꯦ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯝꯗ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯤꯇꯩꯗ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟ ꯆꯠꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯧꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥꯁꯦ ꯑꯅꯝꯕꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟ ꯉꯥꯛꯇ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟꯗꯕꯨ ꯀꯨꯀꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯤꯇꯩ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯖꯥꯠ ꯄꯜꯂꯒ ꯂꯩꯕ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟꯁꯤꯕꯨ ꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯀꯤ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯟ ꯈ꯭ꯔꯤꯁꯇꯤꯌꯥꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯅꯦ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯊꯣꯡ ꯃꯔꯝ ꯈꯪꯗꯕꯀꯣ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯄꯦꯇꯔꯅꯤꯇꯤꯁꯤ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯃꯦꯟ ꯇꯥꯗꯗꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯜ ꯂꯃꯟ ꯊꯤꯔꯛꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯛꯄꯁꯤ ꯍꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯖꯥꯠꯂꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯗꯅꯀꯣ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯂꯤꯃꯦꯟ ꯈꯔ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯣꯠ ꯈꯔꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄ꯭ꯂꯦꯁꯦ ꯁꯤꯡꯒꯜ ꯄ꯭ꯂꯦ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯊꯤꯝꯁꯦ ꯖꯥꯠ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯇꯥꯜꯂꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯣ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕꯁꯤꯅ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯤꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯇꯛꯈꯠꯇꯅ ꯐꯥꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯥꯡꯉꯤꯕ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯖꯅꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯔꯟ ꯃꯊꯨꯝ ꯄꯩꯁꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯩꯅꯔꯤ ꯈꯪꯉꯤ ꯄꯣꯠꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯣꯏ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯆꯨꯝꯃꯦꯁꯦ ꯃꯣꯏ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯥꯖꯔꯝꯒꯗ꯭ꯔꯅꯤ ꯍꯣꯏ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯝꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯨꯕꯨꯗꯤꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯇꯝꯕꯤꯔꯕꯅꯤꯅ ꯆꯨꯝꯕ ꯈꯜꯂꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯖꯜꯂꯤꯕ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯕꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯎꯊꯤꯡꯃꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧ ꯑꯃ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯣꯏ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯀ꯭लेमिꯡ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯁꯤꯗ ꯆꯪꯒꯗꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯅꯣ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯇꯣꯡꯊꯤꯡꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯤꯡꯊꯧꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯣ ꯃꯤꯇꯩꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯅꯤꯡꯊꯧꯔꯣꯟꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤꯅ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯁ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯊꯣꯛꯀꯅꯣ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯏꯀꯥꯏꯗꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯧꯁꯤꯟꯕꯤꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯃꯥꯡ ꯄꯟꯕꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯀꯨꯀꯤ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯡ ꯈꯪꯗꯦ ꯑꯃ ꯈꯪꯗꯦ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯑꯗꯩ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯦꯟꯂꯦꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯅꯁꯨꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯐꯣꯔꯦꯁ ꯂꯦꯟ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯣꯞꯆꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯩ ꯄꯣꯄꯤ ꯀꯜꯇꯤꯚꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯂꯣꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯂꯣꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯀꯣ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯤꯄꯜ ꯇꯨ ꯄꯤꯄꯜ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜꯗ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯩꯕꯀꯣ ꯑꯦꯕ꯭ꯔꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯑꯦ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯀꯣ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯍꯦꯖ ꯑꯦ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ belong to a nationality 하이나 하여튼 ꯌꯥꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯃꯄꯥ ꯃꯃꯥꯒꯤ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯏ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ nationality ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯥꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯅꯥꯒꯥ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯏꯁꯤꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤꯁꯦ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯑꯒ ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥ ꯅꯦꯁꯅꯦꯂꯤꯇꯤ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯇꯣꯏꯒꯦ ꯇꯧꯕꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯃꯣꯏꯒ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯀꯣ ꯌꯦꯛ ꯁꯂꯥꯏ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯅꯥꯒꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯊꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯤꯇꯩ ꯁꯨꯗꯦ ꯅꯥꯒꯥ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯀꯣ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯃꯥꯡꯉꯩꯗ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕ ꯑꯃ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯑꯅꯤꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯔꯥ ꯍꯧꯆꯣꯡꯕꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯣꯏ ꯃꯦꯔꯥ ꯍꯧꯆꯣꯡꯕꯗ ꯄꯣꯠ ꯄꯨꯍꯟꯕ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯔꯤꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕꯤꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯃꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯂꯥꯟ ꯊꯦꯡꯅꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯅꯣꯏꯒ ꯀꯔꯤ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩ ꯕ꯭ꯂꯗ ꯔꯤꯂꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯂꯩꯇꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒ ꯅꯣꯏꯒ ꯌꯥꯝ ꯊꯤꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯄꯥꯡꯒꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯉꯣꯜ ꯃꯆꯥ ꯇꯠꯅ ꯊꯥꯅ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯐꯖꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯒꯀꯣ
masi akoi kano tawom change adon tasengna akoi mitai pangan gi marakta chu hoji akoi yamna kan section gadab ji kaino da muslim haibam lei muslim oita gadi ministry of hongi mutungena makoi si they are minority community ko aduga mitai pangan haitara OBC ko maduna akoi gi adugi community duna minority affairs no adu da leibani ani se manade ba mitai desu once kegumba christian on gi tagadi they belong to minority community they cannot be a mitai anymore man the christian sa khinu tam da koi apu ku khurumdre ko ipan thadre sora sondre kamai to no mitai na haidino because they have changed koi lauriba lining sina koi masak khonge se koi khangne ba tai ba adumai to duna hoji moi schedule tribe ni na hairiba cookie sing je mo koi han enemies ni mizo so enemies ni hoji amta leitre moi mizo ne habe te ya braba christian o ga da khayam na mo moi se jews ne chakre ad israel de legre when they became Jews, can they claim that they are Mizo? Ati tadi mogi mangi ba lost tribe to Ben Manasseh bra do idin nato. Adabo kano dabo Israel dabo Mizo hina lebro. Natraga hawki ba hina lebro. Na sikuma masai ko lai minam chabai tare ko. Ati barkha da gana sila asin ba go jani se. Se unfair means ne ba aduna masi yam seng na mayek seng ba ma changi aduna ekhoi gi so khoi gi ko sagi smai dog na ekhoi ko hingba ngamna na ba dige ekhoi leba kai de na ba tawreba kana lan se mase ekhoi thengna ba tai loina na ekhoi gi oiba ko ekhoi gi leidiba note is the lejeriba sigi maroina ko ekhoi british lactring da ekhoi gi leba nge hadin lejeriba sida leidiba mi sing se mase gi marakta ekhoi kari mari leini ram ge se lebita titango hill treki adugi samudra mapando ko matam mamada lam hel ko matam da british na mite gi ningtho ko hai ne ko hai noi gi praja se lam hele ningtho sipai tharo noi lan mi tharo doga control to in hai bi khoi wadi ma am lai rim ne baduna masigi poche ekhoina talu da ekhoina kari gum khare degi ko akhoi mai ai da khak kitang khak phanga ga loire yam samna da khoi chingje khoi kanam chalu di sini chingda lai ru khoi binga tari akhoi keno da ko tha da lai si de khoi ko tha da khoi halak ka ne khoi tan thor ka dro adana tra Sujampur je wari lo matam da Sujampur ge town je mite was the high in majority high ne matam amda ada khoi na thaksa de mi wonda lampang bi bitho ke wani adana sigumba mayam se khoi yam samna haiba khoi na khoi gi mite gi so gi bising je ma se khoi hoji yeng bata da khoi na su khuji ting thok bata adu lam hen ba sing du de kakthat bata adana masi khoi haiba ta aduga mkhoi gi marak ta su apabada kanano phatabana kanano hoji yeng bata aduga ta sengna pura hekte enemy ona yeng na si hai ta gana adugi so khoi we have to be ready do tawdo masi gi pose khoi indian union da khangan bata mkhoi lisang china chathai ba ko masi de khoi political dispensation am khata di taina ningdre lisang china chathai ba akhoi gi north east la riba manipur hai ba ko ari ba kingdom se masi thugai ba ya ba gi mong de chathai ba poche adi moina merger agreement tabu kan da ma mang khang ta wi da ba aduna hoji merger agreement ki matungina khoi indian constitution da sab sab provision am hapam thoi 371 si se khoi semdam thoi ko ado ai adugi 300 gi dai ko na mafam chabam da hajer ge do ta se na khoi gi manipur se hanagi leiramba to background do haitare background habi adre khoi gi foundation haitare ko foundation do yenga khoi hoji kano ga india ga khoi gi leine mari se mase khoi renegotiation to sange ba to ta se na ta ga de khoi ngasi bauta mitei sing ko khoi hoi pen da na lan ho to na tongan do ni adu bo khoi as a majority ne de khoi india ni adi india gi khoi kano se khoi participate to ga ni india gi po loina mo to khoi yawi si sports khangde ama de khangde khoi loina ma yaudna india gi mamai se khoi ne yam chaung purei ne ba duna khoi masi to woni na khoi hoji ki leiri ba mitei amasung khoi gi ko kano se khoi gi kano ha jamoi na hoji budi ningon ma sa haire ko adu masi khoi gi mitei pangal sing ga punjan minara ga khoi ji chini naun ha ba do khoi sagai na te ne ba do kong na de na to ga hoji khoi ji ani si pulla ga hoji khoi manipur se han gi leiramba ko khoi manipur hai tare mahamata mamge kang nei pak to matu punjan oina na ba do khoi khotna ba change ba ko ai mi sa hai je okay jayam lungai je khoi gi huji macet tarak pagi khoi gi mai gi tongan ba khoi gi vested interest da habi tare nation talak pagi sumain to bagi poche loina lakta ga de khoi gi loina mak khoi gi apun ba samna hara kana khoi sum toina haina ba idea ko manipur se pura kai tharak pagi du gi potu da lak pagi mi siam chaung na tabi pam se lai de tuna khoi lai di ba hanagi indigenous hai batare akoi gi handagi leijaraba akoi gi phurup sing hai tari yal homi sing pula punjila kanda maybe akoi gi maitai pangan adagi atop other tribes mayam leidiba sing hai batare adu punna masigi identity sing ngak na bagi damakta apunba
मानब कनो दुम दिग्याम नमक तंगाई फद्रे अदो आई ओजा जलान सॉरी आई ओजा बिरेंद्र दम लाक्तिगे ओजा अखोगी लाल कनोगी चीफ मिनिस्टर लाल होमा के मा हिंदुस्तान टाइम दसु पीगी बखोगी इंटरव्यू माई वरवल से मान हाइबसे अखोगी फेंसिंग खाबसे मरम चादे मान याम कन थिंग बनि मरम दे कन याम फोंग ना दुम अखोगी जौ यूनिफिकेशन से यारो है वफम से दुम थमे हाइबा तारे स्वागी पोचिदा अदुगा माना अखोगी चीफ मिनिस्टर से PR थमद्रगसु चीफ मिनिस्टर से मवंग अमखक्ते सिंदोकपदि या हेन माय वफम जे थमे करमाइन हाई कांदा कोगी लीडर से इलेक्टेड बॉडी विथ डिफरेंट लीडर हाई हाई करम बनो हाई कांदा लैदिबा ट्राइब सिंगसिना इंडियन की फ्रीडम स्ट्रगल दा काम कंट्रीब्यूट तौगी से सिग्निफिकेंट मैम से खंगबंगंबा अदुगा कोगी इंडिया की जेन्युइन सिटीजन अमनि हाइना मसिबु रिकॉग्नाइज तौबा खंगबंगंबा अदुगुंबा अमखक्ना सिल्लगदी मसिबु खंगबीबा मन थमगदी PR थमद्रगसु अकोगी मसी ओइरगदी याय हैबा पोसिम सु थम्मे हैबा तारे अदुना स्वाइ मतंग खिदैदा मान खोगी फेंसिंग की सु बॉर्डर फेंसिंग की सु याम कन्ना खोगी अथिंग बसे थम्मा मतुंगदा दुम मसीगी मरम सी माना समाइना दि पुसिली अखोगी अखान बरत अकाइबल ओइगनी हैबा पोसिम दु पुदि पुसिली अदुबु हाइ कान एट द सेम टाइम माना फोंगदोक पसी अखोगी जो यूनिफिकेशन सि यारो हैबा सु पुन अदुम पल हैबा ता अदो अखान बरत अकाइब ओइगनी हैबा पोसिना कोई कनो ओने सिजनरा कंदा हैबा तारे मसिदै सिदैदा माना पिनिंग मरु ओइबा कनो से हैबा तारे फेंसिंग खाबा यूनिफिकेशन काइरो हैबा से याम चाउना बोलोने पल हैबा तारे कमाइन थम्बिनी ओजा मेमा फेंसिंग खाबा मागी वांगांग सिदा मागी मान हारिबा सिगी मतंग सिदा अकोइन उबा याबा मखक लई one question is indigenous हैबा मा अदुगा another thing is immigrant हैबा मा मसा मकसे करिनो हैबसी मा मसाना लेपसबा मखक दा का ले माना border fencing की मतंग दा why he is so much interested हाइदी अखोई मणिपुर दा हुजिक थोइबा इरांग से it is in between the indigenous and immigrant yes immigrant सिनेबा अखोगी चीफ मिनिस्टर ने याम कन हेग लाउरी से until and unless successfully सागी immigrant कांगबू सिंग से अखोगी indigenous कांगबू सिगी मथक सिदैसदा सुंब थबक थरेइबा कांगबू से मसी मरु फंग मुथत्रिबा मकैदे आई फम सुंथा थादो ओय हैबने मान हारि से अदुना लालदु हुमान का सागी मतंग जदा हारि बसिदा अखोइन उबा या बखर ले भारत संविधान सी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सी को 1972 दा if I am not wrong भारत की मतमदुगी राष्ट्रपति की प्रेसिडेंट की ऑर्डर मना ओसाई तामो तोमसा न सो हाबी की बमले मोगी यूनियन टेरिटरी मोगी अटोप कंट्री अमा नत्रगा separate administration ama piba pidaba sagi matanga sing haktan kautho athamaga bako constitution they are treated equally they are given the equal opportunity also yango moina manipur public service commission da parikha tha matam da 33% ne moi de piri se at the same time high sing sing maruk gi candidate amana ngasagi merit list chal agadi ngasagi percentage tu gi mathak tu da ngasagi merit list tu moi mu logdoi ne ba adigi parikha thare free of course adigi di scholarship pirim ni free da ko adudagi moina income tax moi de exemption to pirim ne ba piri ne ba sigi mathak sida matam du gi राष्ट्रपति ना 1972 दा थोकेबा ऑर्डर मगी मतुंगिना आर्टिकल 371 सी से कोगी ट्राइबल स्पेशल पावर से मसी पीएबको मसी ngसागी मोगी ऑटोनोमस का टोकथोक्रो सेपरेशन का टोकथोक्रो अमा अमा का लोई टोकथोक्रो आर्टिकल 371 से मसी एब्रोगेशन तोबरा नत्रगना लोकथोकदबनेबा करी अखोइना मोगी करी राइट मटकेबा करीन द मटेबा माना हाइनिंग इबा पोटुदी लालदु माना का हाइरे इबा वासिदी they are willing to make a country habeneba another country atopa leiba ama semjege habeneba kanaga myanmar ga pullaga madagi makoi mizoram ji yauraga burma gi sitagongi saru khara yauraga haire ba singje mogi tongan ba country ama semge kaidana माना खंजबगी वाफम अमदनेबा अखोगी मरक्सिददी मोइगा खोइगा अमतनी समन खाबई मथौ लेते माना हाइनिंगे बुवासे अखोइ नमु पुसल इसिनको भारत संविधान मोइदा तोंगान बा मियेंग अम येंगदे मोइदा हेन दम खुदोंग साबा पीबा ngaktaनेबा को
aduna akoina yam kanna haining ibadi atei karim nateda hojik manipur daga irang thole ibse masigi mapi mapa mayam singsi immigrant ngaktane akoigi hana sidale ramba indigenous cookie kangbu singsidi hojikti maron bok thoktrabane ba moidi mapandagi sangjalapa mayam jingsina koigi kari haisige makoisigi mapangan se loi sonda labane ba hojik ibem yengo ko Bishnupur district ki Moirang assembly constituency ki manungda kokta aina koigi maitei pangali sin nauk singi chauraba khullama khalai mili sing tarani thoi tarawum doi train pan muk leiba ko hairiba kokta bazar sidagi maning pangna thangjing sing ka ba sidai sa chakhalaga kilometer amma makhai muk chakhalaga pholjang aina makak leiba chingkhong sida chingka ba horum dai sida muslim maitei pangal ichine nauk sing se kayam thangna ne yam nakna leiba ngasagi pholjang aina kuki khunnam lei hairiba mafam sida leiri se hek sorok sidagi changak padana maitei police leidoini manipur police leidoini madagi changi ba khara sangchalaga half kilometer muk chalaga madagi BSF leirani ade khara muk sangchalaga SSB leiragani ade khara muk sangchalaga Assam rifle leiragani adudagi de muk gerwal leirani sumaina leiraba mathang leiraba matung sida pholjang sida around 200 numbers of cookie armed group se leiba leiriba mi sing se masam je nupim den sangne lengjum jigi makhang aktane ngok ngozani Smasaka Patarasane, Wang Sauradana Bako. That means immigrant, I said to that later whenever. Manipur the labor cookies in city, more don't know Pazabati out there. At the moising sea, I do the mafam to the lady, but moising do not witness where is the kind of the immigrants say, Asina Aquada West War, Hybersimity. The saying the Mayak saying a Habanida. Mapam do the either Assam Rifle Oiro, Army Oiro, Chingisaruta, Kahake Haber Matamsida, they normally stop. Even the security forces vehicle also, they did frisking. Check the weba. Maming matha launi, mi kya satpano, gari number launi, punamak silla weba. Aduna, akoy da hojik leire ABCD, laldo humana haire ACD indirectly. Mase, Canada karida challenge tawgeda, Jalal na haigi bidu yam chummeba. Tamo Tomcha na so habigre. Asidi Manipur ki chief minister the tharak pa kona teba. Manipur de leiriba akoy sida tharak pa neba. Masidadi si minister na di irang hauguno hai sigumba matam sidadi we don't want to remain silent akoi di tumina ka lening deba maram de akoi gi chief minister ni kaina haibada chawthok sidana leiriba amada yamna ka openly challenge ga tawraktana sumba wahi wata ka season rakpasidi it seems akoi se underestimate tawba haidana adugumba magi wakhalo na makakta ngangak praina khali aduna aigi wakanda aine yam sengna haijaba tarabati ko kari haisige government of India na athuba matamda hojikti khangba hore tamna hojikti cookie sing sigi strategy se cookie sing sina kanabu kari haina achumba se aranba mongda puthorake haibam se sum puthore eba maitei gi achumba se makoina sum mayek senghala eba Maitei si chumi maitei na tawbasina chumi habase makhoi masana tawthorok pasina tum talaka doreba aduna di mana hairiba ngasagi Myanmar ga Manipur ga thangnariba ngangphai lamdam singsigi saruk singsida mana ka sambal khaba thingbagi matang sida ka haira isina di atei ka ai oramgani thajade makhoi su Manipur da leiriba makhoi ga manaba jati singsisu Myanmar da ngasi kari haini irang horiba kangbu singsisu sita Bangladesh da leiriba singsisu makhoi je parallel ama oina ko road map ama kakta makhoi je thameraga makhoi gi asengba nation nama semna nabagi pandam do aduni haidana aigi wakhande de dumaina khal okay oza akoi gi yam nungai jai ai Jalal da mung lak chege oza khoi gi oza Birendra su yam phazan thambikre khoi gi adum after all haiba tare khuni se uriba mami se mogi tungan ba maram mayam piraga su maybe khoi gi akhan barat ke oigera ama poita se marum da laidi basidi hauziki after all mogi jo unification haiba tare masigi mami se madi chaung ta ba form che lai ai Jalal lak chege oza khoi gi laldu homa na mu khoi gi nauna khoi kanu da sengto ki bhai tare magi
ꯗ꯭ꯔꯕꯤꯗ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯥꯅ US ꯇ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯩꯀꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯝꯈꯤꯕꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯗꯩ ꯀꯩꯗꯩ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯍꯪ ꯌꯥꯝ ꯍꯪꯈꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯦꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯥꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗꯣ ꯂꯥꯟꯅ ꯃꯤꯁꯏꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯠ ꯇꯧꯔꯦ actually mana min tawba wafam sidi akhoi zo taba mafam singsi India gi territory manungda punje gi haibani haiba wafam se sumain thami aduga amuksu yam seng na haiba tare zo unification chathari haiba sisu adum seng na haire haiba tare adu interfere tawpagi maram se oza karmaina swaide de akhoi na hanba ya mukasa Usaki Surbala interference ki matang si hana dagi 1961 dagi Mizo National Front Hack semakpa matam dagi masigi kano si lerakra bani issue si lerakra bani Mizo Greater Mizoram gi kano si issue si hai tare ada koi Manipuri singna Manipuri singi oipa akoi gi historical features aduga akoi geographical features aduga akoi leiriba akoi lamdam sigi coexistence ki oiba interdependency gi oiba sigi structure sing se ma si yang kanda akoi kanglu phurup ta yum pham ora kanda lai pak sem ge ha bo pham aduga mi gi historical entity thugai ge ha bo pham se ma si akoi lamdam sida akoi gi nungsi chanana hingmin ba neighborhood amo oiba gi adumba kano do atmosphere do environment to thugai ge ha ba madu manghan ge ha ba disturb to ge ha ba peaceful coexistence disturb to ge ha ba adugi intention amani adugi motive amani hana laura kanda masi government of India na masi gi poche total rejection nama yam thuna clear oina thamgoda bane ba maram di akhoi gi kano da merger agreement ta akhoi gi territory yamna clear oi gri bani na fajana clear oina lai gri bani sige poche hojik akhoi ne yangjari ba miengse government of India sina masi yamna clear oina haidri si kari gino clear oina thamdri si kari gino wait and watch policy sirisa satha biri si kari gino no madu gi wafam di noi hai gino adui mahutta na khoi gi oiba development gi wafam hayu noi gi oiba grievances gi hayu school leitaba gi hayu noi gi laheng sang leitaba gi wari hayu noi gi lambi thong yadaba gi wa hayu noi gi leriba mising sigi agrarian economy da khoi gi development leitaba gi matang da hayu natraga any sort of other noi gi awat apa gi hayu lai pak sem ge lai pak thugai gi hayu wa se masi khoi entertain to roi ne habse government of India na clear oina haida bida sida akhoi gi double policy ma double standard policy ma kalu phru myam se sida sanari se si government of India na sanari hai buse akhoi Manipuri sing na masi realize to tribam khoi de akhoi gi kok ta leriba kok thak ta leriba khoi polum je kamai thang tha ji ge ba si thang tha ji har ga di akhoi gi mathak ta akhoi da sanari ba pe sanari ba kalu sing se kanano hai buse akhoi hanok te realize to ki se ba aduga aseng ba akhoi gi marup si kanano Manipur kanana ba lepina ka dori ba se kanano hai buse akhoi khamina ba mathau ta ya ana Manipur ge manung da leriba territory si ge manung da leriba akhoi integrity amsung unity ge damakta puari ge tangka kya da ge akhoi mai leitana lepaga laiba kanglup aduga haujik su lepka doriba hayeng tungda su lepka doriba kanglup si kanano masi su akhoi khangthok mina ba change ba aduga akhoi ge mangda laiba akhoi ge integrity da challenge doriba akhoi ge territorial kano da challenge doriba akhoi ge indigenous ki structure da akhoi ge sanctity the challenge laiba singa se matau karamna masi kamaina khoi handle tawgadage kamaina thengnagadage ha se masi yamna phajana masi ge poram pomit ama akhoi hojikti ya thokpa matam oire ado swai matang sida Surbala aina lakchaning ba pot ama khangna akhoi se Manipur haibasi tongan ba akhoi phurup mayam ama khak punna khoi 36 communities haibtare ethnic communities akhoi laiba adu tongan ba phurup mayam ama khak lairi base masi akhoi oja sana jawbuna hairamba matam amada nang Manipur haibase protect to pa made nang Manipur ge manung da lairiba miyam che khangune kanglu phurup mayam che khangune dialect mayam che se lairiba dialect mayam che ngangba hayune Manipuri oina lairiba mayam che si ge dialect che khangune hain oja sana jawbuna hairam se ai sire endorse tawning ya ana akhoi ge kanglu phurup mayam na punna coexist tawminaba adugumba leipak aba khakta
matam samna madugi coexist tongminabagi phibamse kaihanda lei hounabagi damakta amasung nungsi chanaba phibamse leinabagi damakta khwaidagena maruaiba potse kaino haikana magi akhoi absence of recognition se masi yati kalu khudi makse fajana recognition pina ba machange ba aduga recognition piba matamda muka false recognition yati ba surbala ko aige mingsi jalal kaweba ado nangna aige mingsi kawrakko matamda jalan kawrakta dana tomba kawra adi adu false recognition kawidana ko ana ai jalan kawse jalan kawbirak patayeba ko chumra ado gati akhoi yese leriba kalu khudi maki history kalu khudi maki puari se akhoi si khangba tayeba akhoi gidi amukal laibak phabana sarbiran akhoi gidi laibak phabana akhoi ipa ipu singna sahi lising ani hen bagi akhoi puari lamdam sida thambirameba ado akhoi puari gi lamai sing se hangtokpada akhoi history pop pop tana tana yaujaraga lerameba ana akhoi go back to puya zaina akhoi na he surbala akhoi na laujeyeba ko akhoi puya da angta go back to se angta changje puya da yauri ba kalu akhoi gi sir leriba furup myam che punna hingminna bagi coexistence ki oiba history magi tungi poram pobe se puya da loina akhoi leiram mi ba akhoi na thibo wat bagi pot oiram mi ba ana puya ha basi yamna maru oiba akhoi gi machak chuna yauba aduga akhoi gi future gi adugumba liklam tak amba adumba akhoi gi historical compilation of book ne authenticated oiba historical compilation of book ne na akhoi laweba sirei sida akhoi ge pangan singi matang da surbala yam clear oiba history yaurami akhoi pangan sing sigi na pangan sing si akhoi ge component ani ahum ni pangan sing sida laisi na pangan si kamaina si ten na simtang hapchan jauge ko nga sagi absence of recognition ni matang lakpani na simtang hapchan jauge koi ge akhoi pangan sida akhoi punna sagai humpu ga ni thoi gumba layaba ko akhoi 1932 ge manipur state darbar na approve tawba aduga akhoi publish tawkhiba sagai list sida 62 gumba layaba 62 sigi manu 22 amadi kunni thoi amadi maitai da su phangba pangan da su phangba sagai jumnak naktane masi kamaina lai haiba matamda maitingu akhoi ge naw phangbagi matamdagi hayeko maitingu nawphangba lairen nawphangbagi sana haktakta nongchup lomdagi aduma pangan musalman guru ama phawra e haina e ado maitingu nawphangbagi sok tarik si kyano haina koina hariba matam si yengu matam dadi yam early period ta akhoi islamic preachers haiba tare dharma sandokpa islam sandokpa mapalom dai changakpa adugi preachers si changakpa matam da moidi mi puraga lakpadi nate masa khak dharma sandokpa lakpani ko mi di kanana haikada akhoi sida leiriba akhoi thingbai jamdo saugai jamdo larik yengbamdo sumaina leiriba akhoi sagai meitegi sagai yumnak mayam se aduga even tribal singi phaw yauna mayam si islam convert tawrame do matam khar lera kanda ri convert tawkhibagi pot lerami sumai tawrakanda akhoi pangan haiba sigi origination se sumaina akhoina larik singsi yengjabda phangi aduga mamaida 1606 ki se akhoi soldiers team mama Musalman soldiers team mama lakpani aduga after the wedlock of Meitei girls and women adi matungda akhoi makhoi sing adu so handagi leijarakpa sagai yumnak yauraba adumba pangan sing aduda makhoi gi su nauna sagai yumnak mai magi profession da yumpham oirakanda bibira matungda makhoi sing du su assimilate tawbirakanda moi gi loisang lingkhat piraga sumaina akhoi pangan khunai sida akhoi assimilation gi tangkak ama haitare ko sumain lerakanda pangan khunai si sumain lerakpagi history akhoina hariba election sida phangi hariba matam sing sida akhoi gi forefather sing sina akhoi gi leipak ngakpagi diplomacy ki adu agrarian economy ki tongan ba tangkak singda sarbiran akhoi mai leitaba front line war kanu sida war sida mai leitaba cavalry da mai leitaba aragi tongan ba akhoi kanu singda conventional warfare da mai leitaba adu maina tawrakan da thodang lominarga leipak convener wari lerami hojik su akhoi maikai dagi akhoi Kanjariba akhoi lepchariba akhoi laujariba phirepti irei pakse at any cost irei pak thugaina ba torak pasidi masigi mayokta akhoi chapchana leigani chapchana akhoi madugi namakta akhoi thengnagani aduga
लोइना मणिपुर के मनुंग लेमिनरिबा कांगलु फुरुप मयाम से मसी रिकनसाइलेशन तौननबा नुक्सी चानना हिंगमिननबा हाइतारगदि अखोई नेशनल प्रिंसिपल अमा अखोई मणिपुरी जाति की ओइबा नेशनल प्रिंसिपल अमा लेबा दरकार लेयबो डूज एंड डोंट्स खर लेबा तायबा मदुगे डूज एंड डोंट्स अदुगे मागी प्रिंसिपल सिंग अदुदा बेस तौरकांदा अखोई मयाम से फजन नुक्सी चानना कोई एग्जिस्ट तौमिनबा लेमिननबा अदुगा अखोई मथक्ता अखोई तोंगान तोंगान माई मागी ओइबा एस्पिरेशन मैम थाजब पीरगा अखोई मसेन खना हलकांदा मदुगे एडवांटेज लौगे खलिबा कांगलुप से मसी डिफिट तौनबगिदमक्ता अखोई अंतंग फजन तिन जोटगा खंथबा मतम यौरब्रा हाइबसिनी ओके याम चुमे जे याम फजबा फॉर्म थमे मसी की खुदोंग चाबसिकी कोई खुरक हांग येंगा लौदुबा लौनबा गाइरगा लेतिबा हाइबा तारे मसी माइथिबा पीगे हाइ तारगदी लेदिबा खुंदामिनरिबा अखोईगी चाही चा क्यादे खुंदामिनरिबा अखोईगी फुरुप सिंह हाइबा तारे मसी मुन्न मसा खंगमिनबा अदुगा अखोईगी नेशनल प्रिंसिपल अमा सेट तौरकांदा मसी काइदनबा हाइ तारे अखोईना ngaga thamnabagi tangai fadabadu leire yam nungai aroibagi round gi nai oja humakta akhoi gi 10 takna thambiu se ani request tawjege oja tomchara laksege oja akhoi gi kainogi Manipur gi matter sida haiba tare thoi matter sida akhoi gi achomgi akhoi gi Mizoram dagi khut thingjilakoi matang gi sida again coming back to the chief minister akhoi lal duhumana Manipur ki chief minister biren study bangod advice pibagi akhoi gi suggestion pibagi mathau tadre pi su pening dre maram di magi manung dagi haiba tare minister sing magi manung dagi even magi mapan dagi akhoi gi mabu लौथो हाइबगी वफम से मैम थमतार सुमा मसाना सुंगा याद्रे अदुनदी मागी साइटगी ओइनदी केमता हाइनिंग देबा पोसे थम्मे अदुदा मसिदा अखुगी पीआर थम्बा मसुंग सीएम लौथो हाइबगी टारगेट से चमानबा कनोदगी मोई अखुगी सिगी नेबरिंग स्टेट से थम्मा हाइबा तारे अदुना अखुगी एमएलए तराना लम अखुगी मणिपुर की एमएलए तराना याम कन तक्सिलिबा अखुगी पुश तौरिबा थबक्सी हाइबा तारे सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीबा अदगिदी अखुगी टेरिटोरियल इंट्रिगिटी तालकपा सिगुंबा मयाम सिदा अखुगी सगत पामोन लौब यार अब्रा सिटी येंब यार अब्रा हाइबा वाफम लाई हाइबा तारे कमाइन थम्बिदिंगे ओजा मसिगे मतंग से ainga sa hajabudune moiti apunba game plan amni akoina yam kana yengadri di akoina tawudaba reaction doni hojik aduna hojiki moina tawrei sing sida akoina hajening masi ngasai ki kon komba memorandum 25 November 2024 ge memorandum sida moina yaursi ko moina haisi legitimate and democratic demand of cookies since 1947 haibani 1947 is Manipur na ning tamu phangom matung dani masi cookie nation assembly KNN ni haibani the sigi posi movement has called research by KNO UPF who were under suspension operation haibani ko since 2005/2008 to the present haibani aduna yam samna haibada sai khoina nangam haibado suji kai no haibado adana moi si phong hajere sugi ground rule gi mutungina moi political activity am to we ade moi ta seng hai ta de moi khu thangala kangbu mani adu masi tawren haibina am samna haiba ta ga de khoina de military crackdown haiba ko military crackdown gi watch am chawmon ga so khoi ji surgical strike sang ha jinga sa gi KNO UPF ka haiba ko mo khoi gi am group hai ta re ko moi arm group sing sida koi surgical strike tawum sangi moi sing sigi ko ka mamu si katang handa hanba matam do ko moi ga seng ba voice ama tholakani ana voice thola matung de yagani adu ga hojiki moi ga haiba adu Manipur de PR kai Manipur de PR leina 371 C gi close to the MBU the ko ngasagi ko the executive power of the union ko shall extend to giving of direction to the administration of the hill areas haibani ngasagi ko governor na as and when required by the president, Sagi Ching Zigamito have the report bigger than Havani. Aduga executive power of the union extends to giving of direction as to the administration of the hill areas. Hill Ching is a gasing the Kamina, Lebak Akani have say a quickie canoe, say a quick union executive powers in Masila Havine. But that's him say, but a quick perennial canoe, pianine. Masagi PR everything masagi article emergency article dugi matungina masagi adu evoke to target state ki pot khud thingjan ya de ba hoji adu yeng bio ko adu yaubune number 2 di adu na khoi 371 what is this size 371 si je hana thambat 1971 de thamaka matam de di mokhoi ju khangde tase na ta ga yam singe moi se Masai aina haibdo mall ka haibdo osi yam samna haigadi ko yam phajada pot mall tawdra magi mi ma semjalaga hengwa matam chaba kana seasonal na ba adu natraga na ko mai na ma phumaga thamba adu main tawdra 1971 sidagi Manipur ji suma matam am sumu tholakani matam ga masi seasonal san ko haidna Manipur gi laiba mayam je hill da adu laina haini na valley di pisakni
लोइना हिल लेना पोइल लौटुक चले जो 1960 दा एमएल आरक पुसलगन हिल लौटोइसे मोइना लौटोकनिंग जगह दे हिल लाउरिनी हजिके चोचामपुर गी भेली दो हिल लेना कहोलिनी चोचामपुर दो कमाइना हिल कौदोइनो अदुबो मै नेक्ता कौबे अखोगी को मणिपुर तंपाक जिजु हिल अदुम कौबु याय मोइना साननिंग मोंग सानरगा थमे अदुगा 371 सी गी क्लोज टू सिदा पेरिनियल कनो सि लेबनेबा अखोगी कनो से अखोगी कनो पीआर सि लेबनेबा अदना मसीगी पोसे अखोई खंगम चंगेबा अदना मसी अखोई मतम चाना हुजिकसे अखोई बि पांगो मतम यौरबनी अदो हुजि हम सबना हाय तागदि को हुजिकी कुकी जोमी सिगी मंगा मोजु कुकी गा जोमी गा जो खनरिनि को हमना कुकी हारे हुजिना जोमी जोगम हारे नामो अखोई कनोगी कुकी इंडो एंग्लो कुकी वार है हुजि करगे ओन करे नत्रा ओन गबने बसे अना सिगी पोसे लेंगे से मखोई सिगी मथक अखोई सर्जिकल स्ट्राइक तो बुम चंगेबा को लमेली बिसिंगसि को हुजि हम सबना हाबदा राइट कंट्रोल दा मखोई से राइट कंट्रोल तो वन ऑफ द क्वाइटली वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स करीना हाब गांद लीडर कनाने खंदोग लीडर एटेम तो हाबनेबा लीडर तो फाजल हाबनेबा अदुमाय तौगना मखोई हुजिकी लाल होइसे नंबर 1 10 ml हजि एक्शन नाम थुन लोखन साइकिल हान कनो सु तानगिबा साइकिल अखोगी कनो अनि दो मंत्री अनि दो फमेक लोथोपियो नंबर 1 को अतिदि हजिकी साइकिल हजिकी लेबा मोगी लीडर मयाम छे मसी एक बुक तोबियो हजिक कम यूपीए की मखादा करी बुक तोब करिनो अदु नत्रगसु साइकिल अतोप साथी भी हम लेदी मी हातपगी पोत हम लेदी अखोगी कम्युनिटी दा तोबगी लेदी धर्म दे बेस तोबगा सिगुंबा क्राइम तोब याबलो असुकी मति लो लेगे सुंची सिदना थमगा ngасai ko hojik laiba tampak te laiba tampaki chamjaraba mitei singsi da sum onjal lonjal sum tawbse masigi mong am chatharak ba ko ngasi ko yongne ngarang han tawe kampu pi tu cho champur lamen thingjale ngasi hangre adu dagade khoi sedna chalan de moi adna ko chalali what is the meaning of this khoi lan ho hai ba lan ho ga na hando khona moi hando kho free thana ro na yeng na si ke no moi na ngamaga moi ha sigi sino khoi na ngamaga khoi na hanage अदु मोइना लेसले अदु मोखि जु मरक त फावर के चलेगे अदु कांगपु पितो चोजामपुर से स्मोखो या मरु हाईवे नि काइन सि असिगम मंग द बो लादि साना बदौ ना खै सिदा सानारि सि करिगिनो सिदा इस द को अखोइ गी आई हाइनिंग दे एक पनिंगे बा सिदा अखोइ गी पॉलिटिकल फोर्सिंग सिना को स्टमिन नग लेदना सि वाथि वारेन तौदना को सिगुम सिदा खुद थिनदे हाबा होय इस सिगुम जि करिनो बा बजाना के दो हाइबनो बा हजिक सिदगी को नानोम ओजामना हाइगिबनी योखोक लाने दु लाकने हेन को योखोक लान लको मतमदि अखोइ कनो निंगजंग सिको जुन 18 निंगजंग सिको जुन 18 दा प्रजाना अटेम्प्ट तौरि जे ऑल द पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट ऑफिस के लोइ मै साकपनि सि मिनिस्टर के ऑफिस ने अटैक तौरि दो असेंबली ने अटैक तौरि दो को दि गवर्नर की तौरमदे याम फबम न को अदुगा पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस सिंग जे लोइ अटैक तौनि अदुबो अखोइ कम्युनिटी मसेन दे अमत खन्नदे अदुना मसी काउदो फै अदुगा समाय तौदना पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन द लेरिबे मयाम सिना प्रजा सिंग जे साननिंग मोंग द सानरप तातारगदि मखोइ को प्रजाना ओंखलप मतमदा मखोइ को अमुबा अंगांगबा अंगौबा असंगबा कलाम त उरोयबा को अदुना सी काउगुम सी अदुगा मसी याम हेनमलबनि फागी माले सुना कदे मी म मांगे बे थीब खंगदिदरा मखोइ गी लंबेन दुगी वागा ngakhalebna ngasi degi लंबेन थागरे काइन सिगुम फागी जोगाय मान पोसे मसी अखोइ गी मरक तौबिगन हाइबसे अखोइ हाइनिगे अदुगा इंडिया गी आर्मी की एस्टैब्लिशमेंट सुको मसी याम थुना मणिपुर सिंगदोकदबनी ओके ओजा अखोइगी याम लाइबक थिबा थौदोंनि हाइबा तारे अखोइगी हंदकी हुजिक जातम चाना सुरबे पनबीगी बसे हुजिक थिबा खंगदना कनो तौरगा लाइरिबा हाइबा तारे मसी याम लाइन मांगखरगा हाइबा तारे याम फंगहनबदे याम लुहनबा पोट मियाम द यामना नुंगाइतबा लाइबक थिबा कनो हाइबा तारे सिमसु आई रोइबगी से ओजा बिरेंद्र लाक्चिगे ओजा हुजिकी अखोइगी पीसफुल एनवायरनमेंट अमा पांबा तारगदि मोइने बिदिबा अखोइगी स्टेटमेंट सिंखि तसेंगना मसी पिरमोय हाइबा सिमदि अखोइगी चुमे हाइबा तारे स्मेक सेंगे मसी अदुरगदि अखोइगी हुजिक पनबिरे अखोइगी पॉलिटिकल फोर्स लैदि अदु अखोइ तुंगानबा अखोइगी अमुक्ता नत्ति तौरैसि मथंग मथंग हाइबा तारे एमपी ना अदगी चीफ मिनिस्टर ना MNF ना तोंगान तोंगान पॉलिटिकल रूलिंग मैम ना कोई चप मानब स्टेट से थमक हाइतार इंटरफियर तौरक मतंगजे हंजन हंजन हाइब रिपीटेडली अदु बतारे अखोइ मसिना मयक सेंगबसी पीसफुल को एक्जिस्टेंस पांबगी शांति लेनबगी शांति पांबगी थमक स्टेटमेंट नते हाइबसिदी अखोइ मयक से सेंगे दोइरगदी अखोइ MP ना का एक्स्ट्रा ओइना रिपोर्ट अखोइ पाखुम पीखिबा गवर्नमेंट की DIPR ना का खुथिंगजलकनु हाइबना का हाइगिबे वाद ले तारे खरगा हेना अखोइगी पॉलिटिकल फोर्स सिंकिना खरा कन्ना हाइबा तारे मसी हेना कनो तफम थोकपा अखोइगी बिफिटिंग ओइबा रिप्लाई हाइगदरा कइगिना पिफम से तंगाई फद्रब्रा पीबा हुजिक से मतम कमाइन थंबिने ओजा सुरबला तसेंगना हरदि अखोइना सिदा फमदना
ayamba matamda khannadana khotnadana tawribasi kanagumba singna thawai yauna tarambasu yai kanagumba singna ayaba sabani na khalambasu ya amasu yai ko tasengna Mizoram gi Chief Minister su oishunu adagi MP su oishunu any leader from Mizoram let it be not only that Bharat ki atopa state singdagi yamna masak naiba personality singna Manipur ki matang da ka pangang da ngak pa matam se masidi public na teba people na teba hana makoi da response to gadab se answer to gadab se those people who have been elected by the public ko miyam na khangraba aikoi gi mihut singdo aduna knowing the true spirit of the public miyam gi aseng sentiment to khangbi re kanda moina hana react to gadabne ba khoi gi honorable MP na ka akhoi gi kari haini state ki leizari ba sasan sidaista na koi na maduda changjil lakanu ka hidana hagi ba khot ki ba se yamna kanu tawe sumaina dak akhoi na khangi ba khoi gi political leaders sing sina ko masi haiga dabne ba haibigi artadi kai noita di akhoi na sum khalu ba matamda genuine leader haibale perfect leader good leader true leader kaina akhoi na sum masa kaina sum yenguragadi ko Mizoram gi chief minister si aphaba luchingba amara aphaba luchingba amagi thamoida state anigi raija anigi maraks da leminari ba mi sing asigi pukchel khoijel nuksina leminabagi mari se masi thadat anabagi damakta wa ngangi ba nuksina tanabagi kari haini yengthina nabagi wafam puthora iba mi siba akoina baba luchingba mane na khangadra asigumba luchingba mayama ma state khuding ma ki thola pataragadi state tundu leidi ba mi sing du dikari oigani ko aduna oza tomcha na habi gi bugumna Manipur sing asidi mai cha e mai haure iram khuding makta Manipur si wa da balai tre kam khong oin chaire Bharat Sarkar gi sasan na karino Manipur da khoina khanjagi ba akoi gi mihut sing duna lobi riba daita sina karino habisi Manipur miyam gi public miyam jing sigi thamoi da hojik se kari haini aseng ba mamoi da khangba ngamdrabane ba se oza tomcha na nganga ga agi marup Jalal na nganga ga kanagumba expert amana nganga ga Manipur miyam na esmana taris din wai da ina khuba khuram basu ya ba tawbudu oza tomcha gi mit pi tarak pa matam di taithoke dana mi amta sanga oya ba aduna akhoina hoji hainingi badi akhoi gi akhoi se hoji makeup thopa it is the time to be awaken ourselves akhoi makeup thopa matam jaure Bharat Sarkar na tawribana karino Bharat ki luchingba singsina tawraiba sina karino Mizoram gi chief minister amana ka nganga ibase o Manipur da leiba MLA khoi mayam na tawriba mawong matawsida Mizoram ji gi chief minister sina khudong chaba ma laudana kanjila akanda khabai khara sabagi wasi nganga bore ka haibasisu akhoi gi mihu chingjuna kharadi khantabam di thoi adan akhoi gi masen gi marakta machoi khaibung tanabasina sumaina sum chathar bal leiragadi Manipur miyam gi mit ki pise karamba matam da kangaduino haiba musulai aduna Manipur miyam gi awaba hojik matam sangna lehendana na bagi damakta aroiba wakhairol ama wakhaiba mathuna phangna bagi damak akhoi adugi mangdu da sangsen na bo hona bada akhoi makeup thok pare akhoi masel chungsen na ba matam oire amana amagi mayokta kano tongno dana hunna dana ngangna dana mawalawi lawde du tawi tawde dana tawi matam do madudina trabarain khali adona Mizoram gi chief minister se sina hairei busina tana atopa luchingba mayam amasuko Manipur gi sidaista tekang naina makoi gi pandam du phangdri bawdi ko mokoi khune thadok tana matang mafam ayam badagi nganga kini adana sumba mayam se akoi di boldly madu challenge tawdai in the game of football we may replace a player but in the game of life we have to play our own game okay za okay oza yam phajai oza na khogi yam phajana thambi koi punamak sanari ba game na khogi center dagi su khogi state ki su chatliba tawriba punamak se khoi karino haibase munna khangba dakar oi at the same time khoi maru oibase khoi punna punsin ba haiba tare masi kitangai fadaba dumak su thambi ri aroi begin oza Jalanda oza closing remarks oza kamai thambi ning akhoi miyam se sige hojik lairiba realities se masida akhoi conclude tawdaba yaroi
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ for the last 18 months ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯈꯥꯡ ꯃꯊꯛꯇ ꯉꯧꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯔꯤꯌꯦꯂꯥꯏꯁ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯖꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯀꯣꯂꯦꯖꯁꯤꯡ ꯐꯖꯅ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯂꯣꯏꯅ ꯀꯣꯂꯥꯞꯁ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯅꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯤꯡꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯁꯥꯏꯀꯤꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯅ ꯗꯤꯇꯣꯔꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯔꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯌꯨꯇꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯠꯄꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯟ ꯈꯥꯔꯥꯕꯥꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯂꯦꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯄꯥꯛꯇꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯆꯥ ꯏꯁꯨꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯌꯨꯇꯦꯁꯟ ꯃꯥꯡꯉꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯋꯥꯈꯩꯔꯣꯜ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯨꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯔꯃꯣꯅꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯥꯏꯚꯂꯤꯍꯨꯗ ꯑꯃꯗ ꯐꯖꯅ ꯃꯍꯧꯁꯥꯒꯨꯝꯅ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯅꯤꯅꯤꯗ ꯃꯉꯥꯅꯤ ꯇꯔꯥꯅꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯑꯣꯏꯔꯛꯇ꯭ꯔꯤꯡꯈꯩ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯅꯔꯒ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯤꯅ ꯃꯗꯨꯗꯩꯗ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟ ꯁ꯭ꯄꯦꯛꯇꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯌꯥꯏꯗ ꯂꯦꯞꯄꯒ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯈꯣꯡꯕꯤꯕꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯅꯦꯅ ꯂꯩꯔꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯀꯩ ꯁꯦꯟꯇꯔꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯨꯔꯕꯂꯥ ꯆꯪꯉꯛꯏ ꯍꯥꯏꯖꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯦꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯦꯍꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥꯕ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯝꯄ꯭ꯔꯦꯍꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣꯕ इलीगली पोजेस तौरीबा खुजू खुलाइसिंगसे मसी फजना नियम चुमना इंटेक्टा सेंटरना थमननबा खोंथांग लखटफम थोक्त्रबा सुदा लैबा कांगबुसिंगसु सुदा लैफम लैगदबा कांगबुसिंगसु सुदा लैरिब्रा सुदगी थोगा आइन थुगाइरिब्रा ग्राउंड रूल थुगाइरिब्रा दुगा करी तौरिनो हाइबसे सेंटरने सिसु फजना इंटेक्टा थमफम थोक्तब्राबा नाकल अमरोमदा अखोगी नोमई कापनरिबसे मसी साइलेंट स्पेक्टेटर ओइन सुम येंगा लैदोरिब्रा नोमई प्रजागा गी मरत नोमई कापनहनबम थोक्प्राबा सी लेफननबा मागी सिक्युरिटी मेजर्स तो करिगी लापसे सुम लैरि नोबो जु फोबो भारतना अखोगी मणिपुर सिदा लैरिबा अखोगी पॉपुलेशन से कयाम याम बनोबा कयाम चावब लम नोबा सिगे मचे से माना सिक्युरिटी मेजर्स से करकरक लाक्सला पाइसन गेन खनबदा मतम कयाम चंगदबा पोट नोबा सिसे करिगी तौबिद्री नोबा अदो सी तौरगा अखोगी मियाम से अंता हाना नेना अंता तहनबी खोबो अखोगी मार्केट से फजना अंता हांगनबी खोबो अखोगी स्कूल कॉलेज से अंता कहनबी खोबो फजना अखोगी पुक पाइरगा खांगिबा अखोगी मियाम से अंता पुक अंता थलनजी से हाना तुगा अखोगी लेरिबा डिफरेंसेस मयाम से मसी अखोगी फजना नियम चुमना अखोई फजना वारी हानरगा अखोई भाप तामिनरगा based on national principle अगर based on history based on realities अगर अखोई अंतंग फजना अखोई हंजलक नबा अंतंग तौसेबा अदु हंजलक पदु हंजलक त्रिंग खैदी नोमे अदुम कापना बसे मशीन अदुम कापना फम थोकपनेना हाइरगा इन्थु अथंबगी मोंगदा लैरिसे सी होंगहन्नबा सेंटर की पॉलिसी सी होंगहन्नबा कनान तौगदगे सिनी हुजिक लाइसी सेंटरना मागे लौखत फम थोकपा थबक तो लौखलगा अखोई मियाम सेदा शांति पीगदबसे अखोई मियाम से अंतंग तंगदु लेता हनगदबसे तौहन तौद्रीसे कनान तौगदगे शांति थुगाइरिबा कांगु सिंगसिगे मथक्ते एक्शन लौखत तगदबा सेंटर सिना लौखत पिद्रीसे कनान लौखत लनबिगदगे सिनी अदोय तारगदी मणिपुर लेंगाकना सेंटर सिदा मागी तौफम थोकपा थबकसे मसि तौहनफम थोकपनीदना अदो मणिपुर लेंगाकना करिगुम्बा मणिपुर लेंगाकना सुम हाइजाबा सेंटर सिना सुम तौबिदबा सुम लैगदबा ओय तारगदी हाउजिकती मणिपुर लेंगाकना अखोई मियाम सिदा खुत्तिंग थोकपिरो अखोई मियाम सिगा लोइनना मियाम सिबु लमजिंग बिरो मणिपुर लेंगाकना अदुगा सेंटर दा अखोई की ओइफम थोकपा अखोई की तौफम थोकपा सेंटर ना लौफम थोकपा फिरेप सिंगसे मसी अखोई मियाम की विस्डम गा लोइनना सेंटर से फिरेप लौहननबा अदुगी थबकतो
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯔꯒ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯑꯣꯏꯖꯒꯦ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅꯁꯨ ꯄꯦꯟꯅꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯇꯧꯕ ꯊꯕꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯇꯤꯡ ꯏꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯛꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯄꯦꯟꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯁꯤꯃ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯕꯔꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯀꯅ ꯀꯃꯤꯡ ꯕꯦꯛ ꯇꯨ ꯗ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯕ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯅꯕ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯗꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯁꯤꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯁꯤꯄꯥꯜꯗ ꯐꯖꯅ ꯃꯁꯤꯡ ꯉꯥꯛꯅ ꯆꯠꯄ ꯑꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯉꯝꯗꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯨꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯃ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯏꯝ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯗꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯊꯕꯛꯇꯨꯁꯨ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯠꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯁꯣꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯎꯕꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃꯁꯨ ꯑꯣꯏꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅꯃꯛ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯦ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯜ ꯕꯥꯕꯨꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯐꯖꯟ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯑꯁꯣꯏ ꯑꯉꯥꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯑꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯉꯁꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯕꯁꯦ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯕꯤꯗꯨꯅ ꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯍꯨꯝꯃꯛꯄꯨ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯑꯣꯖꯥ ꯖꯂꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯇꯣꯝꯆꯥꯕꯨ ꯍꯟꯅ ꯍꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯨꯡꯐꯝꯁꯤꯃꯛꯇꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯅꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥ ꯑꯗꯨ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁ ꯋꯤꯟꯗꯣ ꯗꯥꯏꯂꯣꯒꯀꯤ ꯐꯣꯔꯝꯅ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯌꯨ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ